Se wailoa no finanga lo leli o ai se uapule fatasi maoe na e foa I mai na e faia mea uma o oio lei uma ia vidia oe e fa ababau o
talo fatu Samoa. Malo fo ile soifua ia te outou, malo le soifua maua malangi mai le taʻitaʻiga lo tatou tapaausili lo tatou atua. Faapea ona taʻitaʻi mai loutou soifua ia maloo nei ola e lenei foʻi afiafi le tatou polokalame. Faapea foʻi lo toe soʻosoʻoina le faatalofa atu le sofa manamalo Iesu Keriso ia i lona alofa ma lona agalelei faatalofa atu ai la ia i totonu o maota malawa aiga taʻitasi o i latou loo faapea ona mafuta mai lenei afiafi ia i totonu o aiga atoa lava faaaogāina foʻi le televise e faapea ona tatou mafuta ai faamālo tia te outou mālo le folau malo foʻi e le ona saʻi iā te outou tinā o tamā le gata foʻi lea o fanau o uso matua fafine faatalofa atu iā te outou ia ae le gata foʻi lea faatalofa atu ai la i ofea lava se tafa o le lalolagi o e mafuta mai ai faatalofa atu le soafa manamalo Iesu Keriso i Samoa tutuila i tatou soituila manuu a le gata foʻi lea faatalofa atu i Hawaii Alaska Amerika so o se tete o Amerika o lo faapea mafuta mai o nei au kilani nei New Zealand faatalofa atu Kevin Uluiva lenei o te faatalofa atu soafa manamalo Iesu Keriso e le amataina o le tatou polokalame o le toisoʻoina o le tatou Bible study o tatou aʻoga tusipaia pea le ua tatou le episode 18 today faagasolonga ia atonu o iai se faamalosi-au a o aogā tatou Bible study ia te outou ua iai se mea ua e aʻoaʻoina po ua e malamalama o iai foʻi se mea ua faamalosi-au e le afioga paia a le atua iā te outou amen o te faafetai atu foʻi le paia ma le mamalu le atunuu sa faapea ona faavanoaina o latou taimi ia e message mai ia te aʻu ia nia latou taʻutinoga e tusa ma le Bible study ona e ese le tāua o a outou taʻutinoga mafua ona aogā ia te outou taʻutinoga ona foʻi o leo te faamalosi atu ai leai se sio faamalosi mai. Do you see? Tusa o loo faamalosi atu ia po o loo suʻesuʻega o le afioga paia le atua ma ou lūlū atu pau le mea e manaʻo so se tagata lūlū lava o le a le mea manaʻo ai e manaʻo e vaai i fua o le mea na leina alu le tagata e totō ona e fia vaai o fua e fia vaai i fua o le faapena foʻi le atua e ala na lūlū le atua e manaʻo le atua i ni fua e vaai i tatou olaga faapena foʻi la o le tele o outou taʻutinoga nisi o i latou tuuina mai o inā e pei au mai se olioli loʻu loto ia ma naunau foʻi e faamalosia aʻu le tatou Bible study ua o le mea nei ia gauaʻu a malaʻu computer amen leo te faafetai atu ai nisi o i latou o e na faavanoaina o latou taimi ia e tā mai ai ma faamalosi-au mai foʻi laʻupito laʻau ona o le tatou mafutaga e aona tatou fe faamalosi ai amen o te manaʻomia outou amen te manaʻomia foʻi ia aʻu ma laʻupito laʻau ina ia mafai ona faamalosi-au le tatou savaliga tatou tatalo le atua o le matou tamā faafetai lenei afiafi ua matou e toe aulia Father I pray and I ask you Lord Father for unction and utterance Lord Father I pray Father for your word tonight Father and I invite your Holy Spirit tamā se i e faapea ona faailoa le mana o lou agaga paia lenei afiafi tamā i totonu mo le tamalawa ia faapea ona galue faamautū lau upu tamā pe ona e tāua pe ona matou talitanofo i lau afioga i le asolua ma matou iloa ai o au afioga o agaga ia tamā e faapea ona aumaia le ola i o matou tagata tatala mata o lau fanau faamautū lau upu ma ia faailoa le matautia o lau afio lenei afiafi e ala i faaliga ia ma lau upu tamā i o matou ola ma soifua i o matou malamalama fesoasoani mai o e agaga paia ia faapea ona matou malamalama i le suafa o Iesu Keriso ua ole ma valaau atu ai nei amene ma amene haleluia o le asolua lea na tatou talanoa ai le i vaenga e faa i vaenga foʻi e atina ea lou agaga lei totonu le a foʻi vaenga muamua amen o le meditate pe mafufau le upu a le atua o le vaenga lona lua o le a amen umana meditate ona faila i o le mea e meditate ai lona tolu le a faamuamua le upu a le atua ma le lona fā o le a faalongo i le leo lou agaga ia na sa faapea ona tatou paia ai nisi o vaenga how to be led by the Spirit e ala le taʻitaʻiga a le atua i le filemu lenei vaiaso ia te oe ea taʻitaʻina o le agaga o a matana e malamalama i nisi o vaenga le afioga paia a le atua o le afiafi lenei o le so o se tu lelei lava e ai foʻi ia le enemy pe o le enemy a le atua le ti apolo o le mea iai le lelei e foʻi le leaga
I fu fa fia ngai le leanga. O le fia file nei, o le utala no ai enemies of spiritual growth. Ia po o le fili o lo wola fa leanga. Amen. Amen. E le fili o lo wola fa leanga. Anga ke lo tio la ia so uma le fili o lo wola fa leanga. Amen. O le nei la fiafi, o le la tātou tala no ai, i le kamanga o fili o lo wola whaaleanganga. Tua turunga le tātou tu spa ia tātou scripture. O le, te mana o, te tauna e sau peni, o le kele yo kako nouti la fiafi nga ke mga aia ki o, pea ka mo fais kako suenga pea ka mo fais kako suenga po ie sili kako senga ie fai. Ka mo fais kako suenga po ie sili o ie kulua o ie, o le enemies of spiritual growth, o le fili o lo tupu whaaleanganga, vaenga mua lava, po o le fili mua, hanging around with the wrong crowd. Hanging around with the wrong crowd. Ia po o le, o kangaka ngai ko ke mafuta whaatasi. Po le se o le afoi, o le vaenga le te mafuta iai, ia po le kulupu le te iai. Amen. Na wei lunga le mau o le tuspa ia. Whai mai awane i whaase se ina outou, o le feo wai mai a mio leanga, e leanga ai a mio le lei. Amen. Whai mai awane i whaase se ina outou, o le feo wai mai a mio leanga, e leanga ai a mio le lei. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. So ese le tāua o le afoi, o le si o manga e tāua le whaonga o le poto. Amen. O le vaenga pito i sili le ona tāua po le vaenga mua lava e whaapea, ona e mata i tūina. E au ona e loa, o le fili lea o lo wola whaaleanganga, o le vaenga le nai te mafuta ai. A whai e le o mafuta o e le, i te tono se si o manga fo i lele. E saunga le muma o ngai lo wanganga, e sili lo waru e se ai. O au la, matu se stasi o whaate oa, o no finga luenga le leiti o. O te le o le mero le afio o i upu matala e te whaalongo ai o le media. O no wha so finga luenga le media. O le mea lau tupu. E le ingisi piko i sili o ngā, o na tele ni mea negative whaalongo ai. Na lo tangata i e tu stala. O le kele i o mea ngok whaalongo ai. O whaikakala lea. Ka ke o ngā kongo wafo ka ika pe o leku ki whaalongo i. O le mea la nai alai o na. O le tele i o vaenga fo i le. E o fo i tangata i te asosiai. E o fo i le mera whainga luenga le ti o. O whainga luenga le ti o. E se lo ua lofa i le atua mo lo nau i le atua i la aso. O lo whainga luenga le ki o. O lo ngā luenga nai sa mo lo whainga le ki o. Ka ma vole ku vo le earphone vo le ala ka mo me o pese fa la langi vo le ya fa kaila ile tour gaming e mo e ke lo le ki o la fa ngala uso vo i o la o pese sa mo o pese pa langi la sa ka le ki o ya so nga ka ma vo le kusanga o nga o fa longo le ang kuspa ia mo fa longo lo pole tua ala o ka halu la ka ngaluenga o ka la ko fa longo ka ma vo le pese ke mi ha e me pese vo le suicidal ka ke alu lunga le pasi ala tum fa pengar pese ngai ro ko ma fau kusa makua i fa le tonu ya e o fo ilai ile asosi le te yai you know what I mean la fo mai awane ile kurupunga a fa ki or kurupunga ke yai sui se vai nga kusa lava por fon ka kalonga ke yai a fa ka kala fon ka kalonga ke yai ke o la kala ko ya ru ese pe a fai ona fo ele o la e a fai nai oi ta ua la le fo le vaenga nai te associate ta ua lo si o manga. Amen. E ta ua lo si o manga. Le lua korinito fai upo ono su fana i lunga fo mai au to te amo fa le ngatasi mai le ta tonu. Awa pe a fa pe fea ona fa atasi o le amio tonu ma le amio leanga. Pe fa pe fea foi ona mafuta o le malama ma le pouliuli. Pe fa pe fea foi ona loto ngatasi o ke riso ma pelialo. Pe fa pe fea foi ona tofu sia fa atasi o le
talitonu ma le ua le talitonu. Amen fo mai. Pe faa pe fea foi ona loto faatasi o le malu o le atua matupua. Awa o outou le malu o le atua soifua, pei ona fetalai mai o le atua, o te nofo I totonu ia te outou, o te savali fo I totonu ia te ilatou, e fai au mo latou atua, e fai fo I latou mo tangata. Amen. O lea laifa mai aua ne ia, aua e faa pe fea ona faatasi o le ami o tonu ma le ami o le anga. Ile mafai, ma I faa pe fea foi, ona mafuta o le malama ma le pouliuri, wewa aise malama ma le pouliuri, e ngofa akasi. No. Amen. O le taimi lava e sau o le malama, anu ese le pouliuri. Amen. E tā ua la, ile mafai. Ile mafai na nofo le pouliuri ma le malama. Mea fulana na ya la o na, va ai aua ne va ai lo si o manga na te iai. Amen. Na ua uma o vahenga ia po o enemy po o fili leo lo tupu whaaleanganga. O no laua e whanau fawina, ai se le si o manga lai te iai. Le si o vahenga nan mato maftanga I sa moa na whako a whanau fawina po talia Yesu. Lau fia, ai afoi. A lau fai mai ia. Le ma kio kongo wharkalapu e ma kio e mang malo. Mai anganga le kongo wharkalapu e kala Yesu. Whako a whawa Yesu kanunga o ngai lo fai kau kuspa ia. A lau fio wharkalapu e mang malo mai anganga. Io le almeng moa. Ngoa kua fio koe whakari koe fo I man makumafkanga. Wa malo e lau vahenga. O akua malo e o ngalanga I o esea. Au e te alu te tonu o se no fuanga. Ele o lava lo malo si po ua lava lo whaavai po o e malo si whaaleanganga. E ke alu I kongo fuanga nga. Se ilonga fo e whai atu o ele atua e whaatanga o ele atua man pui ngā le atua. O nai ala ia. Au e te alu I te tonu o se vaenga ele ia. Ele o tuai le fiso suani ele atua ia te oi. Amen. Lona winga. Ye e matala. So, it's extremely important lea fo ingole mea. Who you fellowship with. E matua I tā ua lava po o ai e te mafuta iai. E tā ua lo si o manga. Aua ne I o tātou wala tamala I vaenga ia. I lo tātou wola e peru. Amen. E peru o lona mata upo se fulu. Amen. Fai upo lusu wha. Wha solo tātou fai tau. Fa mai ia tātou mā natu fo I le tasi. Ina ia tau wha atupu ai lea lofa mga ruenga le lei. Amen. Fa mai ia tātou mā natu fo I le tasi. Ina ia tau wha atupu ai lea lofa mga ruenga le lei. Fa upelua lima fa mai aua le la fo ina le wha poto ina o I tātou pei o le māsani o isi. A ia fe wha mā whana ai. Ia tili ai foi ona whaapea ina ua outou I loa o le aso o lo o taulata mai. Amen. Pei ono whai atu e tā ua le mafuta whaatasi. Ma ai po aina e te mafuta ai. Ai e tā ua ia o lo mafuta I leisi tangata. Tā ua le mafuta whaakirisiano. Whaakirisiano. E tā ua mena le tā ua lo walu I tau lotu, to te mafuta whaatasi. Amen. E kele o alu la le lotu e whaingi ngā tala, ma whaingi ngā tatala, whaitatala. Ain tātou woi le lotu ina ia whaapeona whaamalosi le isi a lesi. Amen. Ole e kale sia po le tino ke riso, e le nisu e ngā tala. Amen. O te tonu ina, e tātou te o e whaamawhana mai le isi a le isi. Ale tā utus pa ia. Amen. Fa mai ia tātou mā natu fo I le tasi. I o te nofo. O te mā natu atu ia te outou. Amen. O te whaamalosi au atu ia te outou. O te whaamawhana atu ia te outou. Amen. E whaapena fo I la outou. Tau te whaamalosi mai te au. Tau te mā natu mai te au. Tau te whaamawhana mai te au. Whai upelua lima fa mai au le la fo ina. Le whaapoto ina o I tātou, pei o le māsani o isi kangaka, ma kua le fioa le loko. Amen. E kake le play minga fo le tangata le fioa le loko. Onga fo I aku le loko whaapea, ai aku e suru whai atu I le lotu. Ai aku fo I kongo o le o le lotu. Ia, kau ngā whanga mea.
O kau ngā whanga me, ona la, ele e te tau ona o ina tātou, po a tātou me whai tono lotu, ai te tau na amata mai lea te o ele te mafuta mai. Awane e alu atu tono loku wha pesu i mika ngaka no, e amata tu a tātou. A tātou o ele lotu. Tātou te o e wha ma whana le stangata le lotu. A ewa ai o kunga o lau whai mele o folea, he se le au le lei o lau pea. E no, ave ni opu e wha ala e awai. Amen. Wa mai lo va yaso, fa malosi ile atua na tangata. Amen. Fa mai ina ia atili e foi ona fa apea ina ua iloa. O lo o tau lata mai. Tau ka va ku fa perta ni foi upu lua lima le foi mai. Not forsaking the assembly of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. It's talking about the returning of Christ. You know, what tātou lata lava. Ile to e fio mai Yesu man to foi. O aso uma, o tātou lata atu ile fio mai o Yesu. O le gaming ei, o sidi akun ka ko laka ile fio mai o Yesu. Ngai lo gaming ku si ei foi upu tu spaia. Amen. Tu so le wala lata. Ai o le lata. O le lata o le tātou o tātou le fio mai Yesu, o le tātou wa aia fo i leo whailonga, o lo o tā ue le fio pa ia le atua, right? Tu so leo o tātou lata tu le fio mai Yesu, a le tele o mena tā ue tono le fio pa ia le atua. Le la tātou o iai. E kuso kako ku laka au atilina manino le tātia mai le fio pa ia le atua i mea le atupu. Na ui lunga foi mai. Ai, ia e iloa, e oele nei mea, fo mai ia e iloa, mea ia fo mai ia e iloa, fo mai ai ia e iloa e oele nei mea, o na aso e ngata ai, e o mai ai aso fai ngata. E te, okay, guys, is my mic alright? Yes, you ulala o mic, I think I prefer that. Thank God for technology. So, for me la ia, ai ia e loa e oele nei mea, o na aso e ngata ai, e o mai ai aso fai ngata. O na ua e loa ma o i loa. Pito i sili atu na fai ngata le teimi nei nai lo tausanga nen te nei. Mara se furu tausanga tanu ai, right? Ele mwhain tato fina un ta upuna, o le uka ko i loa, sili akun fai ngata teimi nei. Amen. For me la ia, ai ia e loa. O le nei mea, o na aso e ngata hai, e o mai ai aso whai ngata, awa e aveta ngata mai a lo lofa i lātou, ia i lātou. For mai awa e aveta ngata mai a lo lofa i lātou, ia i lātou. O e mana na o i tupe, o e loto vii, o e wha maualunga, o e upuleanga, o e wha longo i mātua, o e le wha longo i mātua, o e le wha awhetai, o e a mioleanga. O e le loto a inga, o e tuu a mawaenga, o e whaatua upua, o e le tā ofi mana o le tino, o e whaasaua, o e le alolofa i tangata mio le lei. O le tango e watu le vaenga lea, o e le alolofa i tangata mio le lei. Te e pole alo lo ia whauinga ina, pa e lo e ese lo na winga le mai ton fa pertania ma le winga le mai le tusi ile original of scripture for mine, unloving, unforgiving, slanders, without self-control, brutal, despiser of good. For mai ila to ia haters of good. Po ila to ia le fie i mele le ele o tala no le foi upule na. I think ile fa sa mo na foi mai o ele alo lo foi tangata mi o le. It actually mean hater of good. So se mele lei lava, wa ika ngaka wale fie i mele lei. Man tu fortono tu se Isaia, e lima foi upe lua se furu, na fai mai ai, oita lofa ia te ila tau o e fai mai, ua le lei le mea leanga, ai leanga le mea le lei. Wa tupu i tono New Zealand, wa tupu i tono Amerika, foi mai wale lei le abortion. Amen. Foi mai wale lei lea. O mea iau foi mai tangata wale lei. O le taimile nei, foi mai tala tus pa ia tutono tusina Isaia lima foi upe lusu fa lo fai tau. Foi mai e wa. O le pongisa, ai foi mai o le mala malama. Tu so o mea waleanga, ai foi mai o mea le lei. Amen. Leo o tātou wa aia.
I to tonu o New Zealand, to tonu o le lalolangi, le u tātou wa ai, wha mai o le whaapa u, o le abortion, o le mele lei, o le nofo le tama, ma le tama wha mai o le mele lei, wha mai o le tūsipa ia, oi ka alofa ia te lātou. Amen. Ta alofa ia te lātou o e whai mai o le mele anga o le mele lei. O fesu ia, o le winga na o le whai upu na, le whasi mea na le na i wha mai, o e le alo lofa i tangata mi o le lei, o le winga te le o whai atu, I'm really careful fa ngale upula le saul fa samoina ala wingo la utala il fa apertania the spicer of good. Amen. Alavative ai foi oi. Amen. Fai that's why ala you know for me to su e te tango su e fiong pa ia tu spa ia ma e study po le ali mena foi me tu spa ia I ona vaenga uma ina ia e loa le foi upu ato alava po le ano no ona tu. Amen. Na lava o e silsila I foi oi le e vanga nei na le foi mai e o vaenga la na ta no. Amen. So a o tatou lata le toi maliu mai o Yesu ma fa solo ino o mai fainga tau you know li ungo lalangi wa fa malosi mai le tātou te vai tu tonu tu se e peru wa o tātou vai o fain tai o tātou iai tu se e peru. Amen. E peru tolu fai upo sfulu ma le lua ma suma tolu fo mai le au so ia o tou ne iai so o tou le ne iai I so o tou le loto leanga ma le tal tonu tau te o ese ai I le atua soifua. Amen. O te mine o to tele o tangata o ese male atua. To tele tangata ke risiano ua o ese male atua. Fumelo tala tuspa ia. A ia o tou wha fana I le aso ma le aso. Manu o ta ua o le aso nei. Ina nei loto fatuso o tou I le pepelo o le angasala. O le taimile nei. O le taimile nei o le fai mai e wha alosi e le tasi. Tātou. Fe wha fana le tasi. O le upu le wha fana o exhort le tano tuspa ia le whamai pa exhort one another daily while it's called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ia whaapeona wha le tasi. O le winga o le upu wha lea, to go to one side, to encourage, po le una ia, tu so ngā winga lea tātou e whai, o le winga le upu wha le tasi, to go to one side, to encourage, to e unai, pe te una ia se isi, e unai lau whanau lea onga, lai te encouraging, to strengthen, pe wha malosia, to entreat, po lai te au ngani, to beseech, ai oi, ia po, you know, or to beg. Po le ole, fo I lele. So, e tā ua la, o ngā ruenga la lea, a oe maha u te tonu tātou. O te una ia o tou ia whaamalusi o tou ia ke riso, o te whaamalusi au ia te o tou, o te au ngani atu ia te o tou, o te ai oi atu ia te o tou, o te ole atu ia te o tou, whaile mea lea, va aile fionga pa ia lea tua, mea le nā ta o le whaamafana. O oela mahau, to tonu le tino ke riso, whaamafana atu au, whaamafana mai o tou. Fe whaamafana hai, fe whaamalosi ai, fe una I leisi luma. Va ai o tunga la, whaamalosi au lesi, you know, o le ngā ruenga, mea la le nā tātou le taimi le nei. Fa mai o le mea nā le ina whai tā ua I le taimi le nei. So e tā ua la, le taimi e te whai ai. When? Now. Amen. So, e tango e whaitau, e pei o se whaatau wā nau mai le loto whaamalosi au ina ia tū mau I le whaatua. Amen. Ina ia tū mau le whaatua. O le tasi leo pautu I le whaatu mau wina, I le savalinga whaalea nganga o le mafuta, you know, I le savalinga whaalea nganga o le mafuta. Amen. O le pautu lea. Amen. O le pautu lea o le tātou live le fai, o le tātou mafutanga. Actually, e mo ia tātou te leo wa aile si le tasi. O le tātou te mafuta. Na tu te whaafonga mai, leo te tala no atu. We are actually fellowship. O nāla e whaamalusi au atu ia te oi, mai lava le amakango kako pai po study o mantemi nei, sa whaamalusi oi. Sa eise mena tala no ile tu ia te oi, o tupu ilo wola whaleanga. Amen. E ona ia, e tā huala le mea lea.
e tupu ai, fellowship, fa pēnā fu ila tātou mafutanga, fu i tu tonu o ekalesia mele tāu elo walu le lotu. Amen. I tono le tusia ngā luenga, e lua, fa upe whā lua, fa mai iwa, ua tu mau pe ila tau i le mata upo le au apostolo, ma le mafuta whaatasi, ma le tofi tofinga o le areto matalo talonga. I le amatanga lava o le ekalesia mai ina ualua ele nganga o le tua ina i lunga le hawhea pito lunga ina tusa ngā ruenga le amatanga mai. Na olo ta ua ifa mai ea, fa mai na tu mau pe ila tau i le mata upu ale au apostolo, ma le mafuta whaatasi, ma le tofi tofinga o areto, matalo talonga. Amen. Tato te mafuta whaatasi, e se aia la ino mafuta, len tato tano mai lunga o lea, wha mawhanawhana le tasi. Amen. Wha mahalosi au, e una ia leisi. E ese la le tāua. Ile, e tāua ia, e leisi klisiango i kunga o ia. Penga fui Kevin. E le kuko akasi Kevin. O lo iei fui tangata o langolangoa, ia ma wha mahalosi au maringaluenga Kevin. Amen. I le momoko renitos fun malua la, o lo o tala noa i fumai o Yesu o i o le ulu, a o tātou o i tū tino. I le o fai mai o tātou o le tino, fumai o tātou o le i tū tino. O oio le tu tino, o a o le tu tino. Amen. Fai le fai upa losu matasi o le momoko nito na suma lua, fai fai upa losu matasi fai mai, e le ma fai foi e le mata, o na fai ane le lima, e le aiso wao ngā ia tau. E le ma fai foi e le ulu, o na fai i foi le vai, lua te le ao ngā ia tau. E ao ngā uma le tino ke riso, e ao ngā le lima le mata, e ao ngā le ulu i vai, e ao ngā uma, e le fai mai le fai atu le ulu i vai. Vai, ma kua e le ao ngā ia, no. Ale ngai vai, ele me fai ngalu le ulu e whaatau, we vai se ulu ai alua ngai e whaakau. No, e mana o mia le ulu vai. Amen. We vai foi lima, ele ke i o lima whaloloa. Asia, ono o ngalu e ngā vai, ona la, o i tū tino. Amen. We vai anga lei foi ngai la, uia kama i kukingo, e ke le malama, pe wha malusia o ele upua le atua. Right? Asia, ono le tino ke riso, o le tino ke riso, ia atonu na yeise mena ele malama, le ufsoso ni atu la, le tu tino neo, o nei foi ngā luenga, ia matam fai ngā atonu ngai foi ku, ia pole alava le tu tino lau ke ia. Amen. Ia le ufsoso ni atu, na ufa malusi au ia te oi, ele eila se kirisi anu i kuko akasi. Amen. Ele eise kirisi anu e afu, e tuto tasi e fa solo foi lo fai tau, e ese le tahua, o le tino ke riso me upapa tiso ina i tātou e le anganga o le atua i tutonu le tino ke riso ma na tua fo ele no tā ua le ngā ruenga le anganga pa ia o ia lea na ia sau e tai ia te oi o ia lana te iloa loutu langa i le tino ke riso o ia na tu ua oi a le vakua oi le vaipe e vaku oi le lima tu oi le anganga pa ia kango le anganga pa ia tu oi tutonu le tino o na e iloa la i o lau mata fai oi e fai e le aise tangata na sa fai e le atua le se tangata na fai e lea tua, e le mana o mien sosoani leisi, ai te sau le lalo langi nei, nga o nga e tau nuu mena lalo langi nei, o lau wailau tina e sosoani a te oi. Amen. E kere i sau wa e kuko akasi. E li whapinga sau loa kano ki ngā ko oi kukongo le, o le hafo ngole mea, o se paske fo lele, pe o mose fo lele, o ngā vire o fo ngale e su e po ai e, no, na e sau te mana o mie se tangata ea, e te lua, mafuta, fesosoani a te oi, o louti nala ma louta ma, le tangata mua na fesosoani a te oi, le mafutanga la na, ai, oeva ai fo tono tuspa ia, o le mea mua lava le na fai mai le atua, it's not good. Amen. I tu tono tuspa ia, o mea umar fo mai na fai ele atua le lei, fai ele atua le lei, fai ele atua le lei, ai o mai lo fo mai, it is not good that man should be alone. Tu tono ke nese lua fa suma va fa mai ele fa mai ele a nga fa mai ele le no foto atasi sko ingo a kamu ai e mana o mia na fai ala ta to ele atua ina ia mafuta o le mea fu ina na ina fai o ele atua ina ia saule atua e te lua mafuta o no le atua o io le atua mafuta. Amen. O le tāua ia la o le fa atasi o le tasi po o le mafutanga tāua o le mafutanga so ko pelalo mau yo tu spa ira kango e la watu pil fa tileta tum ta ko pelalo mau ya la kango e la watu mini o lo fa sino mai tono tu spa ia mau nei e fa tau le maftanga. Amen. Efeso e fa fa upu e tolu lua forgive one another for my yo auto fingale ngale ai
ia fe muti vale ai lo outou alofa, ia fe wha mangalo ai outou wha pei ona wha mangalo ina outou e le atua. Efeso na e whawha upo tolu lua. Comfort one another, mua te salo ni e whasu malvadu fa mai ole nei, ia outou fe wha whana ai i nei upu. Edify one another, ole mua te salo ni e lima sfutasi fa mai o lea i outou fe apo i ai, ma ia fe wha whana ai, wha pei ono outou whai lava. Be kind, affectionate to one another with brotherly love. Roma se fulu ma le lua whai upo se fulu fa mai ia fe wha pale, fa mai ia fe wha pele ai. Ile te alo fani ouso. Ia na fu ita noma fa mai ia tau solo mua o na ava o le tasi. Amen. O le alava tala no le mafuta. Amen. Roma se fulu ma lua whai upo se fulu ma le ono fa mai ia ngā tasi o outou manatu, aua le manatu i le mea sili, a ia whewai ma e ua wha maulalo. Aua le wha fia popoto. Amen. Au ke mako wha o ke poko e risika aka. Roma na se fuma lua wha upo se fuma le ono. Roma se fuma lima wha upo se fuma wha ua o tusi atu nisi mea i ate outou le au soe ma le wha mahalosi i loo wha manatu atu i ate outou ona le alofa tu no ua fua ina mai i ate au e le atua. Amen. Tusi lalo ma Roma se fulu ma leono fa upo fulu ma leono fa tau e oi lo taimi mua korinito lo bata upo fulu ma le lua fa upo lua lima o fa upo yo tata o tia oi o fa upo uma yo tus pa ia fa tau i le mafuta o le tasi tusi kalatia lima fa upo fulu ma tolu mua pe telu e fa upo iva Efeso e fa upo lua Jakopo e lima foi upo e fulu le ono. Mua pe telu e foi upo e se fulu. Amen. Efeso e lima foi upo e se fulu ma le iva. Ia ma le mua pe telu e foi upo e valu. Amen. O vahenga umana e ao ona e tango e a. Le lau kango e whaili mea whaingofia. Hold on guys. Le lau tango e copy. Lau kanga copy au noti e ngai swangi mo e wat game me. Le fo le kusirang ka me Kevin. Lau kanga copy ai paste ku ngor ka ko live. Ia ngai kanga lola ia kusia au notes. Amen. Amen. So laku e copy aku le mele au nga mo oi Hallelujah. Hallelujah. So ilungo tato live. Na wo kango paste ku ilalo le pito ilalo. Ia pia na wo tua ilalo ia tato scripture e au ona e ia nga pia nga wo waku o on aku le. Is it on now la? Ia na wo mo tango copy paste to maku scripture na fo ile no tango ta o nei e te alu lava o e te faitau ai ia ma e fa malusi au le ta ua yo le mafuta o le tasi. Amen. Ma hero ko kango e kusi le roranga o kinga inga kau su e mai mo o ko. If I'm just pinned it. Oh yeah. So nala o vatu tato mauna so swani at oi ina ia mafai ona e tango tu sila lo si kau fa kopi aku ka kumta upu nei fiafi. Amen. Ole peno fa ya tu e ta ua yo le mafuta fa tasi. Mafuta o le tasi le mafai ona e tu to tasi. Ole isi fili ole o lo wola fa le nganga. Fili mua na le tata no nei ole le ai o se mafutanga ia po ole po o itu ai ngata ia te mafuta i po sa ole crowd ngai te ai ai tau na e mafuta i le fa pe fa sa no mafuta o vanga mua la ole fili la ole wrong crowd ai sa ole crowd te aluai fa malusi au ia te ole fili lona lua ole kamale o flesh tino. Amen. Hallelujah. Yang kako kakanoa tole Roma. Amen. Roma lona mata upu e valu. Amen. Fai upu e lima ma leono. Te fia amata mai nā tātou fai tau lima ma leono. Fai mai. A wā o e ila le tino e loto atu ila tau I mea ale tino.
A o e ila le anganga e loto atu i mea ale anganga. A wā o le loto i la le tino o le oti lea. A o le loto i la le anganga o le ola lea male manuia. Amen. Fa mai o le loto i le tino o le oti. Mai fa upo e ono na fa mai loto i la le tino o le oti lea. A o le loto i la le anganga o le ola lea. Amen. E kau le whamakalaina o leo o umankako o makua fo i kako maka upuina mua mua. Na ua e iloa ele ese ngā o le tino ma le anganga. O nā fo ua e iloa tu ina nau ngā o le tino ma tu ina nau ngā o le anganga. Ua e iloa fo i le leo le tino le na kako karangoa i karakua ngafi mai le leo le anganga. Amen. O le ala e toi alune e toi o le anga o kakau ma whai vali ia whai ngō fie uma mea uma mo oi. Ese le spoilo o tauson. Amen. Le ala utato o mai iri foi upo se furu ma le tolu ma se furu ma le wha. Foi mai la ia. A wā a whaito te a mio i la le tino e o ti ai o tau. Ai a whai e whasi o tia e o tau a mionga le tino e le anganga tau te o lai. Amen. For mai a whai e whasi o tia o tau le tino e le anganga tau te o lai. A wā o ila tau uma ua taitaina e le anganga o le atua o ata li i la tau o le atua. Amen. Hallelujah. O oe la, e le toi taita ia oe lo tino, taita ia oe lo wanganga. E iei la mea fo ia upeno o whaiatu o le nātura o le tino o le anga sala. E ile te mea whaoso so inai oe lo tino. Amen. E ile te mea o toi mo mea manatu nai whaoso so inai lo tino. Amen. O nga kako whairore o kara le whawhawhinga, le singu unga. Na ua, tuar kara le whawhawhinga ngā, stop it. Stop it before I like it. O le kei mea kofo ingai, oi, stop it before you like it. Tofo ina lolo tino yona natura. Ta ofi lo. Ta ofi tu ina naunga po o ani mea nai tau ia, kama whaia. Stop it before you like it. So, o lono winga la, ito tonu i. Lefa metal tu spa ia, me hoti ai. O lono winga o le fili lona lua o le flesh. Tino. O le tino. Na e tala no ai fotu se kalatia, tu ina naunga o le tino. Maenga umalava. Ia. Te umatato yo na uma na kawa i kako maka upu foi mua. O le isi vaenga e ao ona e loa. O le isi fili lea. O le ignorance. Ia po o le malama po o le pongisa. Amen. Tutono le tusia. Hosea. Amen. O le tusia Hosea. So ela o tusi lalo Hosea. O te iloa ngai le i o se highlight i kongono kuspa i kusia Hosea wa le i o alo fai kau. O se fa ngai fo wanga le pepanga lo kuspaia. O se fa foi upo ono, foi mai. O fa umatia lo unu ina ua le ai se poto. Le amatanga foi upo foi mai. O fa umatia lo unu ina ua le ai se poto. O oe fo inai te e atu i le poto. O le mea lea o te e atu ai i ate oe. E le fai oe mo si taulanga i ate au. Ua e ngalo le tū la fono alo ua tua, o au foi, o te ngalo i lau whanau. Amen. O e tau mō mai, fa mai ua whano o tangata ono leo se malama. Fa mai ua umatia lo unu, ina ua le aise poto. E le o fai mai le tuspa ia, ua umatia lo unu, ona o te le mawhaina fiso soani ala to. Ua umatia lo unu, ona o te le o iai. Pe o pea mai fo le atua, ua umatia lo unu, onga o le lo po le ala umea a fai. Po ono o le lo le QR coronavirus mai si mea la ye. No, ele o fai mai le atua ua umatia lo nu ona, fa mai ua umatia, ona o le aio se poto. Amen. O tangata ia, ele o tala ngoa i tangata lo langi. O lai tala noa ia tali ima whanau o le atua, tangata o le atua. Tangata o le nu una whidiwhidi e le atua, i le whenga inga fau o tangata o talia Yesu, tangata o lai lo lotu i aso uma, tangata o lai tapua i le atua. Whamai tala tuspa ia, ua whano po ua, wha umatia o tangata. Ono le ai o se poto. E iloa le mea mondi. E le mawhai ona e tu a whai e te le iloa le mea mondi. E le mawhai ona e tu whaatasiolo wo langa pe te whai se mea, e te whano i lungo le ala. Ono fo e te le iloa,
no mata se fo stasio documentary e stasio tourisi fo lele sa alu stasio atu no na ala na oti na alu to tono mo me le o tonga la au fo le mo me poison tree fo le la au fo le ona ona na tele ilo ola au nga pa ilo kingo e a fo e le anga ilo tino mai oti ai ngala kuanga ia kango ila au fo ye na la no oti ona le na tele o ilo le se poto na tele o ilo le e oti le la au le amen o le me fona e ala yonto o tele tangata ke risiano ua feoti e mafua mai ele ono le atua ai ona ele se poto ya ti la to tele ilo pole ala to me la fai amen e ta ua ia la o le poto pe ta ua ia o lowi lo le fina ngalo le atua tu se Isaia amen to le tu se Isaia ono le tasi le mantua fo le telo tu si ia le la vea ia e vaenga yo Isaia telo tu se perfect na tupu tono le taimi le anu le ta feanga tangata Israel e tono le tu si le Isaia e lima fa upus fulma todo amen lima fa upus fulma todo fai mai o le mea lea ua ave ai lo unuu faatangata o taua ina ua vale lea i latou. O le ale mea nala iona ave faatangata o taua tangata Israel. Ono le vale lea. Fa mai, ono le vale lea o i latou, o latou a li i foi ua onge i latou, ma le toa tele o le nuu ua le iloa i le fia inu. Ua la iloa i le fia inu. Amen. Le ai se poto. For mai la ia o tuspa ia po le fiong pa ia le tu for mai ua ina ua vale lea o le mea na ua mafu ai ona faatangata o tauaina ona ave le tafeanga ona mafu o me lea o le vale lea o le anga ki ta te fai tu tuspa ia for mai o la to oli foi ua onge i la to tangata o laua no foi mo meo o position fo yo la to o tai matangata mauru nunga ye to tono Israel temini ai makwale ye yangi mangaku lei amen lau fai fa por kiki re kong i makwale ye se poto matuale ye se ata mai le tua le se poto i mai le tua ona fano mai la i fo mai la ia ma ua na ua fa ungo fa upua fo mai mali to atele o le nu ua lai loa i le fia inu ua makua i lai loa nei tangata i lalo ai ongo le vai tele o tangata i lunga le ai o se poto fa ingo ia wal upor kuspa ia fa mai e vale lea ko fa popo ia i malea male onge i lato onge i manatu onge i fa i unga amen le ai se poto ele o se upo Kevin o le mafu anga na la ina fa tangata o tawaina tangata Israelu ese le ai se poto amen Roma lona mata upu Roma lona mta upo se fulu. Fe mua fa nga solo na il fafo mai. La usoi o le mana o lava le nei o lo loto o te tano le a Paulo. Amen. Fa mai o le mana o lava le nei o lo loto. Ma o te talo i le atua mo Israelu o te talo le a Paulo mo Israelu. Fa mai na ia faaola ina i la tou. Amen. Awa o te moli mau ia te i lātou, ua lātou ma ele ngā i la le atua, ai le tusa ma le poto. Fa mai o lai ma ele ngā po o lai nau e au no po o la foi au na i le atua. Ai fa mai tala Paulo, ai le tusa ma le poto. O lai fai, ai le se poto o fai ai. O lai au na i le atua fa apeala ko o lai sa o lai kamo fai au na i le atua. Ai le o ye se poto o fai ai. Fa mai na i o tala Paulo. A ua le iloa e i lātou le ami o tonu mai le atua, ma ua fa asili e fa atula lātou lava amio, a ua sa ili e fa atula lātou lava amio tonu, ua lātou le usi ta iai i le amio tonu a le atua. Fa mai wala tole usu sta ile ami o tonu ale atua fo mai awa o le unga o le tula fono ke risolea e o mai ai le ami o tonu i e fa atu o tua umalava kuso o lau o Israelu kuso o le lau nauta inga le o Paulo ma tua Paulo na sauinu ese mo ila tau te le uiloa la ni mea ninkara ngō Paulo ele ka la i Paulo i ko kongo Israelu o ia na sauta la i meinu ese le la vea i tātou o lai tangata Israelu
Tangata i o le nu o le atua. Foi mai le tala a Paulo. O lai au no po lai ma ele ngai le au na i le atua. Ai le eise me le tu sama le poto. O le ale poto lea. O la lava e wo la tau faya la tau tu la fono. Wo to e tausi lai kau faya e kausi ku la fono e kau ma faya. E faya la tau a mi o tonu. E tau ma faya au na i le atua. Malo la tau leiloa. E lo eise poto malo la tau leiloa. O le fa tua ia Yesu. Nai fe upe fa. Fa mai a wā o le ungo le tū la fono lea, e o mai ai le ami o tonu, i e wha atua umalava. Lai wha apea lātou, e ta ua ami o tonu ina lātou i lea, i lako mea lai kausi o lako mea lai. Ma lako mea ai lai ai, ma lako wā alava ngisi lako mea o whaia. Lai wha apea lātou o le whaingo mea nā, e tonu e luma o le atua. Ai makua i se le ise poto, o na feoti la ia, whango uma, ai se a, le ise poto. E i fwelo tali tonua. I tu tonu i le afu. I le vaeng o te lo le to a tele yo tātou, e o fo ia hau. Tele yo mea no o whaia wha apea ka i ka rai fie ile akua, ma loko wa inga kua kusipa ia, ma kua esea. Te lo mo le meo le. A e whainga ruenga. E te lato sangata whainga ruenga, e lakunga maila i o le mea ka o le konkalake, le contract, fo ile meitis kango e ke kango e sengi. I le pālangi langa whaia le konkalake. E te maua le whaamanuianga, pe taui oe, pe totongi oe, e tusa ma le mea lai totonu o le konkalake. Amen. O la fu e vatu lau ngā ruenga, o lau responsibility, o le mea la oe whai o le tangata whai ngā ruenga, whai tau lau konkalake. Ia e malama i le vala auina po le mea lau vatu ia te oe whai ona e sangi na ia. O le whaafita uli o le toa tele o tangata Samoa. O le o atu loa sengi le konkalake. A ele i whaitau le konkalake. O ngā koe kuri la ia mala ngaruenga. O ngā wakango soli lang konkalake. Ngā ke leo i loa. O laiko kongo le konkalake. Amen. E maafua meo lea. Le eise poto. O laiko kongo le konkalake. A ele o whaitaua. Fa pe na fo la tatou o le tele o taimi o tatou fano ona o tatou to mafai o malava isi awala ai misi a ko mal awala la fa me tu spa ia. Amen. O le to a tele ia telo ua to tele o nisi o le fi na mai e te au ile o te muso te tali to tele ona ole esenga ono to tele o tangata ie fi nau mai e te au e whateta inga la vatu tu low wale ono wa tele mai lunga o lau message e leo i latou uma ai ono lea la whai atu sao lava to a tele i o nisi o le fi ngau me ke au mai e kere o whapa i anga laso sapati o e tau sia tu la fono laso sapati o e whaia ia la fa pu atu la utati e ta ua uma e te ua so vai aso ono te ona ile tu o me mo lava e a foi no le mea o le to tele yo ila to na fi na mai to telefone nisi ai a utali atu nei kusa au kanga ku fa kasi kari e kusa uma kari kanga kangi mai er kanga kanga a maka mai ke ropo fuka usanga e o mal terminate o fi na nga tasi tu so la to fi na nga po fi na nga tanga to o fi na me te o la fi na me le mea na o me lista ngata o le mea o nga na mai lista ngata ai le yo ala ko fai kau kuspa ia me na le intu sa uma tal. Amen. O te leo fai atu la o te against. No. O le winga la utala. Na e halua o esu elam tau. Pe o le o nga na vatu eses. Amen. A o lo po ai lava e fi now I mata upune. You know, I'm really bold to make this statement. O te wha tunga. Alu mua lai he su e uma. Su e meile wha vai o le tali tonunga. O ai le tangata na wha vai. Amen. Ono i nai te maua uma ile haa. Amen. O su e maile tangata no na whaavahea, skaki uma mea, pe ono whai atu. O lau lea mata whai oi na whai le tele o aso. Le ima skari ko ngunga eo oi loku ngai ko ke loko eo oi lau loku. O alu su e uma po oinga whaavahea mai, o aangi mea laenga mai ko kong. A uma loli na, ngai loe whai kau uma le kuspa ia ma New Testament ma le Old Testament. Se i e malama uma mai. Ia ngai sa la ia ka yus ka kofi mka kakal ngoi pula so mamlamanga. Amen. Ai au te oso mai fi nau mai I mea na o toi o le stangata.
Amen. Ngō ka ola mai a, le ima saka mea ngā maua, ngai mea fi ngau kus pa ia. No. Le ima se mea na maua, zero. Le ima se mea, le fo te whautua tunga, a wala mai maua lau taimi. E te fi nau e fua tus pa ia, ma alu e fua lau malosi, ai sau le atua, ma kua se singi ni mea ki fi ngau iei. Ai kuur fi ngalo le tuang fa me fai. Olea, walk in love. Sa vali oi le alofa i le atua, sa vali oi le alofa i tangata. Amen. Tatu sa vali la i le alofa. Ona la ole to tele. Wo mai fi ngau mai kia u lunga o laka mua fale ia malaka private message ua message mai foi lele. Ele o tangata uma o tele o faiatu ono le o te faiatunga. Ono le maa tele le sau mai le tu lea. Se tu lou ia. La tau foi la uso ma. O tele o fale au ngā ina no. A o fo i o le vahenga le na o tau tau sia. O le tau nā tali tonunga. Amen. Tapua i o tau le atua. Tapua i sa o loto le mea ua vatu le atua tu tapua iai. Ai au to finau se wa aka ko wofangi ka fingau ele ima se ka ko pinge audo mai le mo o solo marusi a koanga e ima sa ku pe mo wai mo kwa mai mau wala lo ko imi o ki fingau me mo se leng amen ke mingi ka ko fingau ye me mo se leng ale mo se ku per ka fingau si din ka kia amen o le sila vaenga o le tato o le si vaenga o e fai ma fili o lo wola fale nganga unscriptural teachings ia po o le unsound doctrine po o a onga i le whaavaea i le tuspaia o a onga le ese le tusila lo vaenga na o a onga fo i le whaavaea i le tuspaia ia a tonu fo na te sila mai o ngā lavo ke kango avakulunga kako mau o kako a onga o kako main text o kuspaia a ngai wakwa ka ko mau ke mi umam fa asino tu ya te oi na lava e fu ite sila e foi oi le tato i tato mau le fiong pa ia le tu o tato main text le it foi upa suma fa ma suma lima fo mai e feso fa upa su fa su lima fo mai ina ia le to e tamani ini i tato o lo fe la fo ina e pe o pe auma fe avea ina i matangi o malava o mata upu i le pepelo tangata i tonga fiti leanga o saunia e whaasese ai. Amen. A ia mi o wha mahoni i le alofa ia tutupu i tātou ia te ia i mea uma o le ulu lava ia o ia fo i o keriso. Amen. Nai wha maritala le fiongpa ia le atua fo mai a. Fo mai ia tātou tupu ia uni whela fo ina i tātou i behau. Ma o a onga. O le mea fo ina ala iono o pe o le mere na le no tala no atu i tangata nei e finau mai a tau. A whaiwa e finau, alu oi awane e alu e te sa ili na o le tautali tonunga, alu sa ili a koa iskari kongunga. Ono le tala le tuspa ia, wa tātou i loa whaale atoa. Amen. Pe ono whai atu, le le alo walua o e sue. Amen. Ai aua e le wha au le tuspa ia, e wha au le tautali tonunga rai whai tau le tuspa ia. Amen. O te le o whai atu foi. Ko ka karikongo mai mea, o whaafia na o whai atu ia te o tau. Aua tau tonu ono o whai atu ai. Ai ono lai tonu tu spaia. Look up for yourself. Whailau o e study. Po ito tonu o tu spaia. Aua na ita ia oe se tangata pe no whai atu. Lea nganga na ito tonu ia te oe. Na te ita ina oe. Ma le upu moni le atua ngai pe fua e lungole. Ita ina ita tau. Amen. Tusen mua Korinito, o ia mua Timoteo. Lono mata upo e wha, foi upo e ono. Whamere foi upo e ono. A whai e tu uina atu nā mea i le auso, e whai ai oe ma au na le leia Yesu Keriso, e tausia oe i upu o le wha atua tua, ma le mata upu le lei, ua e tā ofi i ai. Amen. Le tala no i mata upu ia o ina po le doctrine. Po le o onga. O le o onga le mele o te whai atua. Amen. E a ono tu inatu. Peno whai atua le tā hua le o onga. O tau whai tau mai le amatanga lava o le whenga inga fau e o tua le whaalinga. Le lau whai atu ia tātou umalava o te whaamalo sia i tātou. Whai tau tātou whenga inga fau. Whai tau whenga tuai mar whenga inga fau. I tūlanga taua o onga. O i lea tala noa i le vahenga lea ono le tele o nisi o vahenga ua.
Tō tele nisi o lo tau mawhai lava e unai mai tele o Ai whai tau ore whenga fau e tau tuar whaalinga. O lea o onga a toa le nā re whenga fau. Amen. A whai ele ia o ina e Paulo. Pele ia o ina lau apostolo le mata upu nai to te whina wai. Pele ia o ina Yesu. A whai la to tele i wha mafa iai. Au ala le ave Yesu wha mafa. A whai ele o ina lau apostolo. Au ala o ina. Amen. E la vea ia mai ei oe. Amen. O le ale mea la kako woi kako whi ngau le mele na. So now, we make you the minor of the Bible. O le mea e leo wha mawhaina le tuspa ia. Au kako wo wha mawha, and then we make the doctrine out of it. Ma tātou whai eni whinaunga. Ma wha avalea kako ki a pole whi ngau le kungangi. Ai ko ure whina ngalo lea tua le tu lea. A whai, o le mea ta o le awa onga tuspa ia. Alu e whai tau lea awa onga Paulo. E sili aku la lo fia muri a o ngā Paulo, ngai lolo muri a o ngā na whai e tangata. E tā ua la le o onga, ai ia o ngā tusa ma le fionga pa ia le tua, e ke kau, e koe le, e tau le to e tu sia se o onga. For me, e le ta tau ona to ye se me tau se doctrine. Alo o man kusi mai e Paulo le. Ma la o apostolo ma whenga fo, o le mea nata o le o onga. O la o uma ona whai. O isi la mea ia whai le teimi nei. Tu sa o saule kangaka, ia whai me la koa o onga, ia muri mako i kangaka i. Saule whai me la muri mako kaka i. Ai kore kusi pa ia. O na ola ia o wha putu na ole mea tasi. Wa au pongi na whai upu e tasi ma ave uma i le whasi mea lele. Ai tu toa are fina ngā lo le atua. O na saule o Yesu, o lea lava e staki i. Ai ko le mea mana o Yesu e whai. O le fina ngalo le atua. Le fion pa ia atua le atua. Ai ia o tātou i loa o na vai tonuina. Ma vai le whenga inga tuai. Ma vai le whenga inga fau. O le alona ese esenga. Amen. Mea nai whai mai tala tuspa ia o tau sue. Mea fui nao te whai atuai. Sue oe a maua tari o lau suenga. Ngai sau le kao ingus ka kofi pēr whai na tififi nau se mta upu. O le isi vaenga, ia eiloa o a onga e tatau ona wha vae mai le tuspa ia. Amen. Tatau ona o mai tutono le fiong pa ia le atua. Auanga i sau mai ni karikongunga in kangaka. Po ni mena wha vae me nisi. Pe whio no whai atu. O le tele ia o taritonunga. Ai o tele i whaia tātou pai postari. Pe o la uia le mta upuna whai. O karikongunga umang o alu stari lo lātou wha vae. O ka ngaka nga whaavae mai ai, o le lako karikongunga, aisea, ono i nāe sau ai. Lea lau o mai tangata au mai o ngā tangata nei, ai whawhea Paulo ma au vaenga i mangi. Tu so o tātou wo au mai le interpretation, ai le au mai le translation. Amen. Ko koe, se i koe whalua kasi are le kalanga ai koe mai kanga kusi lalo. Wo tangata au mai le interpretation. Ai le au mai le translation. O le esenga. O le ono tangata po au foi. Au tau whaitau. O leo te whaitau atunga e tusa malo utal tonunga malo umala malama i lea. Le context la au mai le tusi. Whape nā fo i la tonunga nei. Ma tangata nei na amata mei nei. O lana o atu tangata whaitau i a lātou tusinga. O le lātou whaarili wina na i o le tuspaia. Amen. Amen. Ai, o le tele o tangata ia, pe ono whai atu, i le amatanga mai, no lato predictinga le uma o langi le uma, le whaavai mei e kare sia nei. O le alafo i leo mai, o le tele i o mea na, o lato tatonunga, e se. O le alau kau keu keimingei, le alau whina wai. Amen. Pe ono whai atu, o tele o sau whaamaria si tangata. I am not here, and I am also, people can accuse me. E fu tangata la tu te le fia me te. Hey! O le ala me mawai. I'm only here to show you the scripture. Whaasino atua fionga pa ia le atua. Ia e ola ilo whaatua tua. Mata ita ia oe le anganga o le atua. Amen. Tole, e ta wala le o onga. Ia le leile o onga. Amen. O le lona lua. O le lona lima. Lo tatu o lona lima. Wha mawalunga. Pride.
Pela no whai atu le vaenga lea. Wha maulunga ma le bride. Te ele atua tangata wha maulunga. E fua ilo na alofa tu no ili lo tuma walalo. Amen. Tutonu tu se Yakopo e wha hono. Te ele atua ile wha maulunga. Ai fua ilo na alofa tu noa ile loto mawalalo. Amen. Fua mai e te ele atua ile wha maulunga o lesi fili leo lea. O lo tatou le o tatou wola whaaleanganga. Pe ua whai mapuni tia o tatou wola whaaleanganga. O wha maulunga. Pe no whai atu ile ei masi mea kau se wha maulunga e sao ile atua. So se wha maulunga te iloa mwhai fwene wha maulunga whaaleanganga. O e mangaku i fua o e o rau kari kongunga e sao. Amen. O rau kari kongunga. O le mea fo ile e se lok tau mawhai pui pui iau. Aua ni o wha maulunga whaaleanganga. Aua ni o manatu i fua o sao. Amen. Mea fo ina ala ina tu ina ile tu ilo loto o te wha manatu atu ile atu no. Aua e tau te tau tono no o whai atu ai. Asea, ono tatu ilo wha le atoa. Alu esa ili lau tuspa ia. Ma e iloa e oe mea lai tono tuspa ia. Ai o le tuspa ia. Ili au mai a kako ke fia ngā wai. Amen. No mai tatu te taratara noa ai. Mo tatu iloa ili fina ngalo lo tatu atua. Amen. Fili lalna ole wha mawalunga. E te atu le atua e wha mawalunga. Ai fo wai mai lo na alofa tu no ye wha maulalo Yakopo e wha o lona foi upe ono le naa. O le isi loa la vaenga. O le disobedience. Ia, po le leusta. Amen. I tutono le tusia salamo e se lausu viva. Foi upe lua tasi la foi tau atunga foi mai ua e a oa i atu i e wha maua o e ua wha whanoina o e se i au polo inga. Amen. For mai ua e a oa i atu i e wha maua o e ua wha whanoina o e se o e se i au polo inga salamo se lau suri foi upe lua tasi. O le upu se o le wha whia ngai o le upu se o le tū mau po le se ese. O lo tu mau ya ai se ese o lo na fa fia ngai la o le tu mau amen fo mai la iole e te tau ona e tu mau o le disobedience la ua e se ese mai le upu na fai atu le atu e fai en tatu tata no ai fo ile pe no fai atu tatu mata upu o le so o mai nga on continue mai tatu mata upu tono le yoane mo le yoane mata upu e lua fai upu e lua fa fa mai ole nei ole mea ua outou whaalongolongo i ai talu le amatanga ia tu mau lava lea ia te outou a fai e tu mau ia te outou le mea ua outou whaalongolongo i ai talu le amatanga ono outou tu mau ai lea i le alo a toa ma le tama e ese le tāua fo sia fasi foi tau la fiong pa ia le atoa foi mai foi mai ina i outou tu mau i le alo martama a o nei no to wo ia o onga le amatanga lau apostolo mai lava i le amatanga tu se ngā luenga mfa solo mai tua au apostolo uma malato wa onga e ke vai e alu nge fai kau e kango o te anelo foi o tala lea tango nei i race uma mea nga e karikongo ko e kalesia ma mea nga e karikongo ma mea nga oi nga e alu la i e fai kau ia e fai taua o oio tangata whako e kangoa fai kau kuspaia. I'm telling you, e umai fonga, makua i ese alo karikongunga. Kuso mea umai e ke vai le fai e ke umai fonga e fai kau kuspaia. Makua i ese ale me le fai, ese le me le karikongu il kuspaia. O ina loe te iloa ima e fasa o ele utala le no fai atu. Ona o tangata no lato fai a oa ongo te le o fai atu e leanga. Alo winga o lautala. That's how they interpret the scripture. Po le lato na wha winga ino le fiongo pa ia le atua. So that's what they mean. But that's not what it means. Po o le lato na, po le lato wha liwinga na i o tu spaia. Mea na ela ino tu watu lewa no ia te oe. Halu oe su e. Po o le alo wia wha winga ina o tu spaia.
Mea nau te whaamalosi au te tātou, whai tau atoa le context o le tusi. Amen. Whai tau atoa, po o where mele oko mai le whai upule o lo fie whai le mea na, a o whalongolongo ingi la unga foi le, o lo fie o whalongolongo la unga, o kangola ia koe whai kau akoa le kusi. O koe fo i koe mka upu e kolu i ngai luma aku, o koe whai kau akoanga mai a, po o where mele sa ur whai upule a. O le telo taimi, ma kua i ese ale mea sa ur whai upu, ese le context. Ia pe ese le whauinga ina lai whauinga ina, mea nai tau, o te lo whai atu lau ato toa, but it's a part of my nature. Tātou umalava, ia whapena, ta tau ona e alu ea, sue, whamele tala Paulo, e sili le e ka le sia i pe rea, aise a, le ngata na whaalongo ia Paulo, ai koe oko sue pe sao mea le la unga i Paulo. Amen, whapena fo ila i, mea nau te whaamalo sia i tātou tuspa ia, awa te kari kongo ngā whai aku ai, koe alu e koe sue, whai kau kusi i luma aku, po le ale mea le hoso, meri whai upu le na utango avatu. Amen, ina ia eiloa, o lai sa ole mea langa oto atu. Amen. O sea, ona ole mea ta ole awa onga, e ta tau ona whai tau ato, e le koe kusia si kusia ngawa umanga mai e Paulo le awa onga, au mai uma, o le awa onga ngā Paulo, follow mai kako. Pero o whai atu, a whai ele ia awa oina e Paulo, a ora mai mau kako mahalosi. A whai ele ia awa oinga Yesu, a ora mai mau e fol mahalosi. Amen. Tato woe o mata upulana o e Paulo ma o ele au foi e la o apostolo fatasi ma Yesu o mata upuna e tatau ona o ina tato. Amen. O ila le tatu o mai la tal notus pa ia obey a olona filio lea o le disobey le ustai. Amen. O le se sela po le leu sta I po le se ese na tano salamo nai es la suriva fo mai wa e o iatu I e fa ma wa lungo o e wa fa noina o e se I au polo inga po wa se ese. Amen. O la sa ya la to le polo inga ai wa se ese. Amen. Ona fai mai lola I ole pe ona fai atu ole upu na ole fa fea ngai ole se po le se ese ole a ole tu mau. Amen. Ole tu mau. Fo mai la I o tala tu spa ia fo mai. Tu sina Ioane nai lunga fo mai rufu fa mai ole nei ole me o auto fa longo I ai taru le amatanga ia tu mau lava le ia te auto. Amen. Ole me le nga o mai le amakanga. I le amakanga mo e kalesia ngol afe fa so mal apostolo. Ia kako ku mau le me nga. Kako wo I mea langa la unga la apostolo, mea langa karamo apostolo, mea langa whakta ua la apostolo. Mea ngai mai kako ke ku mau ai. Ku mau ai le awa onga. Ala ua apostolo. Amen. Mai a whai e tu mau ia te outou le mea ua outou whaalongolongo iai. Taru le amatanga, ono outou tu mau ai lea I le alo. A toa male tama. Amen. Fa mai la I ole, I le Ioanes 5. Tu mantu fo ili Ioanes 5. Le tala no Yesu o yo le vine. Amen. Kako ako nga. Let's go stop. Ko nga Ioanes 5. O lona mata upule na fa solo mai ale. Fa solo mai afa mai o lo tala no ai ile afu o Yesu ia tātou tu mau ia te ia. Amen. Me o tātou tu mau ia te ia ma tu mau lana upu ia te tātou ona tātou fua mai lea. Amen. Fa mai o tātou tu mau ona fua mai la ia. Ona tātou tu mau. Ilea usta ile upu ale tua fa mena fa upu e 5 nei lunga fa mai. O au nei o le vine o la auto o le tu mau ia te au ma upu ia te ia o ia lava e fua tele mai. Awa ele mawhaia e outou, o na whai o se mea tasi, pe a ule iai. Amen. O lo tu mau, or continuing in the, in the things of God, is not only the way for lele to maintain, ia le lua fellowship malea tua. But it's also the key I lo victory. Ia po o lo tu mau I le upu alea tua, e le tauna ona wha mautua I le lua maftanga malea tua, ai o le ki leo lo wola manu malo I le o langa le nei. Amen. O le ki a koa lea. Ki a koa lea. La u favorite scripture la lea, la tatua toi ese lo fie le scripture lea. Mo Timoteo.
scripture leo ke kango ku oilo ungo kong I onga ese lo fia ai. Ona o I o te tau mawhai e pui e ia u mai le tele o. Pe I o la u lainga leo ki kilo ia uia Whai upu e sfulu lima, ma sfulu ma le ono. O le tala lea paulo I lona tari I whale anganga. Whama ia e ma fau ia mea. Ia e wha masani ai, ina ia I loa ai e tangata uma o oe o le alu. Ia oe lava ia te oe. A toa malau e a oa o atu, a toa malau e a oa o atu, ia e tu mau pea I ai. A wā a e whaile nā mea, e whaaola ina ai, oe, a toa mai e whaalongolongo ia te oe. Amen. O le mea lea la yono o whētua te fia le scripture lea. E pe o scripture lea e whaamanatu mai a te au. La upito la au leo te whaia. E le ngata ia o tu maule upo le atua, ma o wasu e su e le fiongo pa ia le atua, ina ia whaola ina iau, whaola ina I matangata o lai whaalongolongo ia te au. O le tala nā Paulo na whai a Timoteo, o le tala fui nā Paulo lai whai mai a Kevin, a whai sue, ma e tu maua ia o a onga io ke a o inga kwai oi, lea o a onga Paulo. Tātou muri la ia o a onga Paulo. Amen. Mena tu whai atu ai, ta lia Yesu a vea maali im whaola, o nga e alua le oi lau lokum whai kaulau kuspa ia. Amen. Ona o tu spa ia ngai ko ke study inga, kuspa ia fui ngai le whai kau e Kevin. Ai o le melo tau whai e whai atu ia te tātou, ia wha peona e follow I lea. I lea o onga lawa umana au mai e Paulo. Le ata te le lawa umona, ona tu ina mai, ina ia mawhai, ona e experiencing le manu malo o le atua. Ia, ma le vaenga ia foi. Ia tatau ona tātou, iaile, I toi fuanga le nei, tono tu sia kalatia e ono foi upo e iwa whahi, o tu ele tātou mata upu. Amen. Kalatia o lona mata upu e ono, Fele tu sia kalatia. Amen. Kalatia o lona mata upu e ono, foi upu e iwa. Foi mai. Aua nei tātou whaapala I lea mi o lelei, awa o na po e tatau ai tātou te sele mai ai, pe a whai tātou te le whaavai. Amen. E le se mea kaus whaavai a tātou, ia tātou tū mau. Mai tātou spa ia o le tū mau e o I lea, I le unga e whaola ina. Amen. To a tele I o ka ngaka o le koi kū mau. Amen. O le upa kuspa ia mai e, mo ia o onga wha ke mongi. Au e whai tau atu ia o onga wha ke mongi I lai sau konga kuspa ia. A rufu le whai kaukala, kusia kalatia kusia Timoteo, wha mai o onga wha ke mongi, wala ko wha sa inga nga a ia mea ai, wala ko whaia ia mea, wala ko, o lai whai ingon kuspa ia o onga wha ke mongi. Ele o se upa Kevin, suala usunga whai tau, and then you will see yourself. Amen. Ai tono tu spa ia. Mena tu whea tātou wo ia o onga wa umana tu sia. Ai, tu spa ia. O le kele o kako makaupu. You notice, o le tele to titi a tātou whaitaua atoanga tele o tusi. We give you all the scripture. Ia whaulau tātou nunga malau ia wa ai tono tu spa ia. O le tele fo i o tusi o te whatua. Tele o teimi o tātou o onga. Tele lana wanga kako o au mai le whaavai. Le background o tusi. Le ngata o kua maka upu surkoru, en kako ua mua sa iri pola mele kana ngor maka upu mua. Asea, ina ia awana I se sele si ina mai o le mau le foi upu le si ima I. Amen. E le fete e nai le fionga pa ia le atua, e maa fuana fete e nai, ono le ai o sato malama. Fa mai le tala Paulo, o te le o fai atu ono ua o atoa. No, o le o akoa Kevin. E le atoa foi le o ngā Kevin. Mea nai tā ua ili taita inga le anganga ia te oi. E wha malama oi le anganga o le atua. Ina ia ewa ai ei oi. Ma ia ei loa ai oi. Le fina ngā lo le atua ai tutono le tuspa ia. Amen. Peo no whai atu. E ese le tā ua. O le soifua malolo ino le awa onga e te tau mawhai wha le anganga. Ma le mea e te iloa mai le whiopa ia le atua. E ese le tā ua. E tā ua ia o lo I lo na fina ngalo. E tā ua e taita I ai oi. Kei loa. Pia no whaiatu. O le telo taimi e whaikusa alau kala.
o kuspa ia. Ngo walunge o fai kaua ua kuspa ia ma o sa ili al kuspa ia. O koe ngofo ngai ma o koe kirikira o fa pia sole. Le kaimi a koa lengi. Nga fa avalea ia o so and so le mele. Ai makua i esi ale mele fa mer kuspa ia. Amen. Te lo le tala le fa mer tala Paulo. Fa mai ta lo fa au Israelu. Fa mai o lai o wa ma ele ngā ele au na ile atua. A ele ai se poto. Ni ai se poto. Esea, o lai ka akiar kuspa ia o lai fa asino mai ile au wala. Pero fa atu. Au tātou mana na o i manu i o le atua. Fa ile au wala lai fa mel tuspa ia. Amen. Au tātou te fi na ua i fua. O le tuspa ia. E mo oe ina ia e faia. Amen. O le tuspa ia. Nā lana mai le upo le atua. Mo oe maa uina i o tātou faia le tuspa ia. Ele au mai le tuspa ia. E ke aru e fa asa o le skangaka. No. Na mai le tuspa ia. E fa asa oi ate oi. Amen. Hallelujah. Mea lana. Au tātou woi le fiongpa ia le atua. Tātou wo ma le loto maa walalo. Tātou o tātou te faia mea uma. Fa mai la i o tātou faia mea uma i le fa atua tua. O le a lava le mea ngai ke faia. Ai a faia le o faia le fa atua tua. Mai maule taimi. O Yesu, peno vetu, o inei, o au ia, o te nau ia e loa, ma o te fai atu ia te oi. Halu wha mole fai tau lau tusi pa ia. Amen. O le toa tele ia, na o to e fai tau lau tusi pa ia, to e foi mai, lea lau o mako malama, mako isa o ane mea le kalango markus pa ia, ai esi ane mea lenga mako fai ia. Ele o sea, hai tu tono tusi pa ia, let's do it that way. Amen. Au tātou mana nao. Au tātou mana nao i manuia o le tuspa ia. Fai le au alalai fai mai le tuspa ia. Amen. Sa moa, I love you guys. Te alofa ia te outou umalavolo mafuta mai. Pia no fai atu, o te leo sau e wha malia se tangata. O sau e wha malia Yesu o leo te au na ia te ia. O lo no ta inga. O le ale o onga le apostolo lai nei. O te muli le lato o onga. Amen. E le toi mai maua so teimi o te muli ia o onga ngō ka ola mai e maka ika. Onga lo te whētu sao lava. Te leo teimi ta ise ina ia. A o la lava ka akia kuspa ia. You also prove yourself. O tō umai to te mafuta mai. O nafa o tō hoa o tō te whai tautu spa ia. O no avea tātou Bible study. O a maka ilonga e sue. Mai o te lepa pole foi. Pe tō te sue. A tō urefia ma. Kio mai. Man. Praise God. Mo tupu. A o te leo whai atu lau a atoa. Lo a onga po o atoa. Amen. O le dangerous i o le mea lea. O lo wha moe listanga te o tō. Me lea la ina o ina ia e tupu. Ina ia e ai loa e oe fai tau le tuspa ia. Ma fai le lua ia maftanga ma le atua. O le mātango fi e o le taita inga le atua. Pe a e loa e oe le tuspa ia. Ia, ma taita ia o le tuspa ia. Ma e sa vali ia. Wa fai a e le atua le mea sili mo oe. Ma e alo ia oe. Nei lo o le. Lo faa moe le isi tangata. Amen. Peno fatu. O lo faa moe te lo isi tangata. Ngoko koe a fia ia. Amen. A lo winga lau tala. Ia e alu o i lau tuspa ia sa ili. Wha manuia le atua ia te oe sa moa. Lau ta talo le neia fiafia wha mautuina le upua le atua i lau loto. Tātou growing up spiritually. Amen. Wa wei se wha manu si au ia te oe le nei. O tupu whatever ai le enemies of spiritual growth. Le tele o lea. Mafua mai o a onga. O mea o tutupu, o mea umalava ia le na utau o toi nei o se o le, wrong crowd, e te iai, o le wha maua lunga. Amen, vaenga umana na utau o turai ono, vaenga na batu. O vaenga na, o laua whai maa a fianga I lo o la whaaleanganga. O nai a vea maa a fianga I lo o la whaaleanganga, yo po o fili le na o lo o la whaaleanganga. Ai, e le tala le tasi o na le atua. O te agree le tala o na le tu. O lan tala na fai. Fa mai le tala le o na le tu. One of the great men of God for mai. O tali tonunga. Religion sa. Ele o se plana le atua. O le plana ki Apollo. Tu so tali tonunga I ai. O plana ki Apollo ele o se plana le atua.
Mea nai whai maritus pa i e whanau mai le tama, e ilona ua le malo. E le whai me whanau mai le tama, e ilona ua se tari tonunga. Amen. O tari tonunga la, e le o se plana le atua o le plana ki Apollo. Ina ia whaafe ese ha, i le tino ke riso. Mea nā wala, ina tū malisi e kalesia, whaita malisi e kalesia, whaase se lesi, o le e kalesia, tū malisi tatonunga, whaita malisi tatonunga, o le mea sa ole, mea sa ole, mea sa ole, mea sa ole, tatonunga umana, le au te whaapea tūne i le afi le nei, le tusipa ia lea, o le tātou tatonunga lea, e whanau mai le tama, o Yesu e ilona ua le malo, o tātou o tangata o le malo, we need to be in the kingdom of God. Amen. Whamanuia le tue te oe sa mo ta mawhaftai lau upu. Whamanuia i lo nu, whamanuia i lau whanau. O e na mafuta mai. Ia whaapeo no lātou i lo, i lātou langona oe. I lātou wōlawa lātou i lau o fionga. Ha o mai i lātou lau o fio mai lau o fionga. Ma lātou i loa lau o fio. Aua nei tai seina i mātou. I manatu o tangata. Tarito nunga tangata. Ha o onga tangata. Ai o mātou i loa lau o fionga. Ma o ina mai i mātou i lau upu. Ina i o mātou i loa. O lo i tonu la wafionga. Io mātou toi fo i mata upu la o apostolo. Mata upu na o ina e Paulo. A o ina e la wafio. A o ina i o mātou tangata. Ia whaapio na o ina i mātou. Ina ia tupulo mātou o la whaatutu. Ono le swafo o Yesu ke riso. Wa ole mavala awa tuai nei. Amene ma amene. I ia le tua a Samoa. A tātou toi whailoai. I le tātou mata upu. Lava yasu. Amen. Peo no whai atu i tātou atunu a whai e o yeisau tau tinonga e te fia au mai. Peo no whai atu. E se le tā ua o a o tau tau tinonga ia te au o nei. I need it. O te mana o mia. E whaamalo si au ai lau pitola au. O le te lau teimi. No te whaamalo si atu. Au ai la a whaamalo si mai e te au. Le na tātou su nei, e mana o mia le mafuta whaatasi. O te mana o mia o tau, o te mana o mia fwoi lau pitola au, ina ia tātou whi whaamalo si ai. A whi yeso wawa no, nei vai aso, stop by dunga tātou page, ia ma, whai me fwoi sau tau tinonga, e ala i le tātou, ino tātou Bible study, po o ao ngā ilo wanganga, po o ea o au ina se mea fwoi, a o le a se mea wa tupu i to tonu o loto. Ioi, o le mea nala, iuna whaamalo sia Paulo, aisea, ina ua whaalongo Paulo, ina ua tupu le whaatua i tangata. Amen. Whamelo Paulo, ua tupu ailo na ori. E au ngā fwoi lai e te au, o le tau tinonga, e tupu ailo ori. Ia ma whaamalo sia ika kake le moi le po, fwoi le kumwhe, e su atuspa ia watato Bible study. Ia wa a whai nei e le eise ori. Pe le eise whaamalo si au. Ia, o si kei mi wole le mana o mia ka manga wole ki ngā loka ala uka o man o lai tupu le upu le atua. Amen. Whaamanu le atua ia te o tau Samoa. I le anga le leo le atua tātou tue whailoa i le vai aso a sau au le aso sa nei tātou sauni ngā rotu. I le aso sa nei whaamalo si au i fo i lau sa valinga whaaleanganga. Ai o le tātou prokalamena nei fiafi whaamanu ia tele le atua le nei fiafi sa moa ta maa whaaftai lau upu, whaaftai lau awa onga, i whaapeo o nā o ino mātou tangata i o mātou i loa lau a fionga, i o mātou tupu le whaatuatua, i o mātou whaafoi le vi inga ia te oe. Ono le swafo o Yesu ke riso o wole mavala awa tuai nei. Amene. Whaamanu ia le atua sa moa, i a whaapeo o nā tu mau pele vi inga ia te maa i langi. Ia o tu mau pele le afo le vi inga i le tua Kevin Ruiva le nei a lofa tele mo oe fa soi fuaya. Se ua iloa no finanga no leli o ai se ua pule fatasi
Fatasi maoe Na e foa I mai Na e whaia mea uma O oe o lei uma Ia vini ia oe E whaababau O se vivia se oi Kawana e whaia E masausia Ma ofa se leai O mea umana e vai O mea mamana ia Ua uiloa Ua uiloa O lou tino asoa Lou ola atoa mo oe O le taulanga ona Pa ia malie I o luma Mili uina lou loto I lou fina ngano Lou atua